ukitulia na kufikiria vizuri sana, utagundua kwamba hata wewe mwenyewe kuna kipindi kwenye maisha hukuamini kama unaweza ukafika hapa ulipo. Yaani hata wewe mwenyewe sasa hivi ulipo unagundua kwamba miaka 5, 10 nyuma sikutegemea kama ningekuwa hivi, au sikutegemea kama ningekuwa hapa. Tunaipitia hiyo hali sote, kwa sababu tulidhani vitu fulani au hali fulani za maisha ni za watu wengine, ni za watu fulani, sio za kwetu. Lakini kabla hujashangilia kwamba zamani kipindi hicho ulidhani kwamba hautafikia kwenye maisha fulani mazuri, kumbuka kwamba inawezekana zamani ndio ulikuwa vizuri kuliko sasa hivi. Kabla ya kujipongeza sana kwamba nimetoboa miaka 10, 20, 40 na nipo ninadumu, nina survive, afikiria inawezekana badala ya kusurvive umerudi nyuma. Zamani ulitegemea na uliamini kwamba vitu vya chini sio vya kwako, hali fulani ya maisha ambayo haijakaa vizuri sio ya kwako, lakini sasa hivi unajikuta kwenye hali hiyo hiyo. Inaenda sehemu zote mbili. Kuna waliojiona wako chini au walijiona wako kawaida, baadaye unamshukuru Mungu kwamba nimetoboa, Mungu mwema. Na kuna ambao walikaa vizuri, jinsi walivyoshuka hata wenyewe hawajui, na wengine actually hawakushuka, walikaa pale pale. Ya hii dunia mambo yanasogea kila siku, na baadaye wamejikuta wamekuwa wa kawaida, wamekuwa mediocre kwa sababu hawakupiga hatua, hawakujiendeleza, na waliotokea nyuma wamewapita. Yote mawili yanawezekana, na yote mawili sote hatukujua zamani kama yangetokea, na ndio hivyo hivyo hatujui nini kitatokea kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo kabla ya kusema Mwenyezi Mungu nisaidie, tuna jukumu hata sisi la kufanya kitu ili na Mwenyezi Mungu apate pa kutusaidia. Usisahau, piga hatua moja kwenda mbele kila siku.